wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Sadatina alawiyin, para habaib, syabtina amul ja'aki torabtina anak azimi, kong langkong ajunan semulja Habib Umar Al-Khirid, ajunan semulja Habib Alwi Al-Baiti, beserta potraipon, sedaja pengasuh pondok pesantren, sedaja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, sedaja tokoh agama dan tokoh masyarakat, kong langkom khadim majlis sholawat Kanzul Ahbab, sekeleresen malam hari mangken ampon mabede milad kedua, semalar muka bede milad ketiga, keempat dan ke-100. Semulja tokoh agama dan tokoh masyarakat sebeda iti sakak dintok kong langkong ajunan semulja Kiai Nasai Anwari, semulja Bapak Kepala Desa beserta sedaja aparatur EPON, semulja hadirin hadirat muslimin muslimat, minangka pecinta Nabi, pecinta sholawat, pecinta dzurriyyah Rasul, pecinta maulid, make bulan mandinawal ki amolot malar moga make pasaan terki amolot gula pasaan bekosong. Alhamdulillah malam hari mangken debu epon beliau Kiai Nasai Anwari biasa na ojan pasta ojan. Alhamdulillah olen sarangan bisa, teh sarang bisa, karena para Rabu ojen paneka seoning toron tak toron gun Allah BMKG pada tak tahu. Hak prerogatif Allah, kiamat motoron ojen beji lem tabu apa saya kalaku walaku mate ega emah bandika lemak bandika hak prerogatif Allah. Ayatnya jelas di dalam Al-Quran. Tetimon beda orang epentai tolong sarangan ternyata pahojen jak gigiri berarti keng beda selebih maslahah selebih ngabutoh kau ojen. Dan ternyata malam mangken nika estona jadwal mundur. Minabi jadwal pertama malam Ahad, malam ini kengten kaulah ternyata pah beda jadwal tepeling sud. Kaampun tengah malam keng cek saking malam malam agak dinto korang langkong sampai kol 11 malam saya ucap cek saking malam berhubung yetini ban Allah malam Senin alhamdulillah terang keng biasan mon terang tapi ngaku masih nyarang takut nengkok je deh tak bisa saja tetimun berdepan apa seterjadi ning odik kaula ajunan kak dinto cek sampai suudzon nih ke Allah karena ternyata Allah lebih tahu mana yang lebih bermanfaat dan aslah kepada hidup kita.
Jelas? Mangkana rukun iman panika para Rabu sejaipun dan kaula. Yang terberat itu adalah rukun iman nomor 6 roh. Meyakini kodok qadar pastena Allah secuba sebagus panika asli dari Allah. Orang yang tak bisa. Sehingga jaipun Ibnu Athaillah As-Sakandari sengangkit hekam garwa, usaha yang kuat tak kira bisa menembus aswarul aqdar, pagar takdir Allah. Karena semua yang terjadi Kak Dinto harus bertekuk lutut di hadapan Allah dan takdir Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak berkehendak tapi Allah yang berkehendak. Cuma, walaupun memahami setajana dari Allah, tapi pun ala ko maksiat, jawat magawat keng kasokan Allah. Minta apa jang? Kasokan Allah. Mi asina, kasokan Allah. Nyaman. Ini kenyamanan kelompok Jabariyah dalam teologi. Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Kamu tidak melempar dikala melempar, tapi Allah yang melempar. Tuti setojona iba bolia ka Allah. Keng tak langkong nyon sabora gelenon jan reng banggalan. Walaupun kau laban ajunan faham setajana kasokan Allah, tapi aba cek pahkol mabungkol ala ko coba keng kasokan Allah. Jelas? Nikah bedelokean bi tibi sebab keng cek bahas dalam telu karena pada bendreng akela, karena was-was takok tak soceh jan ga dalem jan ga dalem jan ga dalem jan tatamo ban pabriken. Karena mon eker-peker urusan teologi Kak Dinto bakal tetemu ban si anyama ad-dawru wat tasalsulu sejaipun kibahir sumanap aulam. Tak itemo koncok punggela. Bener? Yalah tahu sah bahas tauhid jak kan telur benajam tak mare. Kemagelu telur benajam. Hari sampai sopo tak mare jak. Dan setong wajam orang telur keluar di burin ajam dan setong nak ajam betul di lima jadi telur iya bah kemarin seguluan pada ban iman ban Islam kemagelu pada mabuk iya ladina nang lakon ni wahil jelas ki ban kita lanjut berarti nikah kun gaula abrina oning kapan dia. Kenapa nyorot malam Senin? Keng eka sokani ban Allah malam mangken makle sampurna. Iya mau asal tak kerjat. Mak yoba ban kiai. Dei wakon. Isang tak wali ulah ngata. Gula si resmi jadi wali abil, wali murid. Salah telu anak gula. Wali murid. Orang Madura panika mon di anak dua pah ngojak papo. Anak apa jan bendena dua wadan. Mon di anak telo jan hasil setong. Jak malah bade boy. Mon. Peruluh pendahuluan selesai. Mari kita masuk pada acara. Semakin acara Maulid Nabi Muhammad Haul Akbar kedua sesepuh masyarakat Tisa Rombia Barat. Zikral Maulid Kak Dito para Rabu majlis yang paling baik sampai kapanpun. Sahibil Maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi penadabu Sahibus Sibtid Durar Gurwa masyi kama majma'il Maulid. Tidak ada majlis yang lebih baik, yang lebih hebat daripada majlis Maulid. Karena di dalam majlis maulid itu terkandung kebaikan-kebaikan yang tiada tara. Kula bararabu sampai mikir, mun makompola orang sampai benyan kada nikah. Nikah persediaan berapa tak? Bungkus naroh.
mak bah kolang pergi mak beda penitia apa tak tahu dia. Beda sebu berapa? Sebu seberedar undangan. Keng ni kerja sebu lebih deh. Lebih dari sebu nih kan. Si hadir pan nih kan. Mun pah makompol manusia lebih dari sebu rak barak pelian ngabi berapa juta. Hah? Tak baku ni tanya aki berembaan kena ikut. Leras nama punten. Tapi gara-gara maulid para Rabu kaula ajunan irabui sarang keturun nakuste kanjeng Nabi. Kaula ajunan gara-gara maulid ringman gak diman akompon. Gara-gara majlis maulid kaula ajunan mangken letak temu ka masa soki ka masa miskin. Gara-gara majma'il maulid kaula ban ajunan mangken tojo arimpak badai baba tak kerasa. Padahal jadi becah. Iya ruah becah itu. Tina mon bini anjal lebih biasa becah badai becah. Nah ho. Karena tepak kebur lebur na. Gara talangkong beb sebulan. Montai kerja ini ngit beb. Gara-gara majma'il maulid kaulaban ajunan samangken tisa rombia bara ternyata bara Rabu sesepo menghargai usaha sedet ngudaden karena kain topa kompol nadet ngudaden sengoda ibri peran tapi ngargain ka sesepo. Ini adalah cita-cita Gusti Kanjeng Nabi mulai beliau ki pada swargana sampai mangken wafat ternyata ilanjutaki bareng rombia bara insyaallah sajen barokah. Karena terus terang kalau para pemuda tidak diberi peran, kaula ajunan gak ditu sampai samangken maaf siapa yang akan melanjutkan majelis maulid? Kaula mangken lapon lesoh, ada debat roh, lemari letela sakit mageler. Setanda kamolot paha debat bandeng ndak kamolot ada guna. Setanda ya bakun tanda, sendak bakun ndak. Ada pas setanda bah norok ka sendak. Kota besendak wah norok ke setanda ada. Tapi kalau bencara ketika ditodet ngodet na dilibatkan binian muslimat dilibatkan kak dito itacok terus kasih kini itacok kau yakin kalau bencara ketika dito 20 tahun yang akan datang majelis maulid kak dito bakun badening rombia bara benyan hasil ngak panika tore magi taruh na sape jagung tangkung nembi kini gelu sebab semirang aki nika selain kiai ban habaib selain habaib ban kiai nikah mun geng ebito nga belum bolo persen tak kira tahu ka theli le molot mana mun tahu kok mulia genten mbiana pidato ba tak kira tahu kenapa ma amulot karena mulai geni amulot timuni geni ni kalamolot ki dengoda lamolot kak dito ning irekaman otaknya lelebur ka molot lelebur ka solawat lebur banjarian ka tiap paneka lebur ka durian rasul ngak paneka ku laku kau leban ajunan sanda rajo tahu sasoro tak make lebada aliran ni benian tak kira gini ngaki ja penting mun tak lah bola cek orang baru tak tahu kata lila kenapa karena mulai gini. Maka pembiasaan kebagusan mulai kini akan berpengaruh bagaimana ketika dia dewasa. Gedeng nih kan gedeng nih, kayak ndak gedeng. Oh waduh ya, iya beda. Duka aju sekini panikan. Nikah para Rabu bisa dibentuk, bonsai dibentuk, epa miring, epa bungkol, mungkin gini. Salah raja bungkol sesuai bentukan mulai kini keng mun raja lah tetikan acam ibadah remah mulai tetikan acam ibadah remah mulai tetikan beringin ibadah remah ya montoro bentuk gampang nyari aki senso greci bah otak bengalaki kapak tar kentar bah kan mun latuah para Rabu mulai kini pacet letai bentuk bagus san latuah capok penyakit karpatibi tak ning bedei burna malakna betul kan banyak
mun beda sekuni gelu mun banyak engki sarang para habaib sarang kiai pereksani bilem bian satu bedek oh aja nyap debu bib kuburan biti sebab aja deh ku sepak jawaban kada jadi kullu maksiyatin saya ulang kullu maksiyatin min kibrin la yurja gufranuha ben maksiat setombuna pada kekeng karena sombong malarat saya sepora tidak bisa diharap sepora saya contohnya iblis roh abba wastakbaro wa kana minal kafirin tadi gula berinya contoh maaf tukang syuting lepada bedela aku nah hijau pada bejer Arya kaju neng Arya media pembelajaran pokoknya mana pok jak mun surah sekolah kabin bet Arya kaju iya pon anggap kaju gula mator Nabi Adam nggak dintoh sepas melanggar taat torok debuna Allah benikeng oleh sombong oleh apa hoax sewak saya rasa beri kabar hoax penikah setan ndana setan wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin setan pak ngocak benih debu apa dah managakuma rabbukuma an hadhihi syajarah tak alarang pangeran ambian he Adam dan Hawa anapa maalarang dari mak menyemak kakak bungkaan nikah semata-mata geng sambian takok dadi malaikat ben takok langgeng bada iswarga dadi sambian soroja nyemak kan nikah geng mbian mak le tuli ontur dari swarga ambian montoro abid dening swarga kakan saya ulang kakan pelanggaran Nabi Adam ini banyak. Kenapa? Nabi Adam idabui sareng Ibu Hawa. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Cuma semak bakna saya kedua dia kakak juriyah. Bakna dia bakal dolim. Tapi ternyata Nabi Adam beni semak. Ayo pelanggaran berapa? Nyemak satu pelanggaran yang kedua ada pelanggaran yang kedua paham berapa pelanggarannya dua tapi ternyata Nabi Adam esapora kenapa karena Nabi Adam nggak ditoh sampai melanggar perintah Allah beni ada sar sombong tapi ada sar oleh nafsu tero abid beda eswarga kengmun iblis berapa kesalahannya setong suruh sujud tak anda fasajadu illa iblis kapi malaikat asujud ngormat ke Nabi Adam kecuali iblis arapa iblis mata ngormat arapa iblis mata sujud alasna teloan aba cengkal wastakbaro sombong wa kana minal kafirin iblis jadi orang tak bersyukur nih amat kafir teti make kesalahan setong keng mon tombuna dari sombong tak sabora tapi mereka dua kesalahan keng tombuna beni diri sombong keng oleh nafsu sabora Allahumma sholli ala Muhammad ngerti ba iya sih ada mon doga ngabi berapa ban bu nggak magi mon doga kiai pakai undar tak pelengan gitu ya kena saya bah mon doga kata lu membel waktu wangambian nih pelengan bos sepong gini
watuan gini bangun tuh ke boleh ke pon tuh wajah iya itu kol nokol kan ada ustadan di rokok bak mapan teh pamai lawan murid ya absen salbut pan bahri tak masuk gama ngare bun bahri tak masuk dama rakora salbut alhamdulillah barokan adat ngodadan kompolan ega dinto pas eka bayaki kelas besar orotero berbikiro ini kenyaman jak saking mahasiswa stadium general engki pahida dengi gula seromorok kambian ya tahu pak ngerti ya ya mau deki jak beremah deki bahaya kuat beremah pidatun ke muslim libur ikut apa sen kau tak tahu kian ya yang kau tu lo saklo ke tabu kau iwa ya alhamdulillah ke tabu oke ini nama yuk bismillah tak cak ringmun pengajian bahda kerjaan sekali bah ngocak cak unjang boleh roh mak bahda iya yuk ya lebih ada remah boleh makanya abdi nabib minabi nerangaki ingki sekain tu bib ingki kerjain pemasok kerjai pemasok dek rem bentah salah tak bentah salah dua kopak kerjai pemasok jadi magi abid ikhlas sekejap pah ngocak si baba gunda iya ya padahal lah sakit tengah pak kunda iya pak ada apa cetek gerasa ada ya waki baru datang kok padahal lah oleh 20 menit lah muli ya yu mungkin yu boleh pon makin kaulama tora orang mabada zikral maulid gulen rosaki ada buru ya ikun ki buru sesambutan kedua thank you are maya ada apa magi buru ida bui raudhah min riyadil jannah molodan bani karena saya ni kabar Arabu beda dua nikmat swarga ipa toron mangken terus ni ngempian setong tenang al itminan fil qalb tenang mbian sebadi pengajian mungkin tak kira ingat kau tang ya ada sesaan tak ingat aja tak kering loh tak ingat aja maki ki buru maria tokan benar kita tak ingat aja tak ingat apa bunga makin bani kau dua melarat nih sebab bada orang sebab bunga karena bunga ada urusan ate mon bunga kuning bibir manolo kan lip service nyaman hari ya mon bunga kuning bibir manolo tak bisa saja tapi mon urusan bunga tak bunga ada ate makanya rasa tak bisa cerita aki rasa kutu rasa aki malam yaduk lam yadri siapa orang yang tak tahu rasa tak kira tahu aja Timun berdering tanya ke ring lamari akabin nyaman ya bocok jawab salah beremah oh cak tuli kabin tak ngiding kapal lembah pada orang tanda akabin ukuran gara-gara lebur ka manis senior sampai gini adalah abilu deh pabar jongkok lah tu abile sa akabin apa ya aku nyamanan manis senior apaan mah ngocak korban nyamanan manis senior oleh semalam ban pesa Arab aja kok tanggung jawab di nabi kok nyari aki lain tang mantunya iya mah yulah kabin kalau kone buka kamar tanya aki kemanyaman manis senior lecer itu modern kan berarti tahu saka boleh aja pakun nyamanan di atas nama manis senior rasa tidak bisa dirasakan memang rasa harus dirasakan rasa tidak bisa diceritakan itu tidak bisa berdina orang soki kuat akabai Roma arkana saem bunga orang miskin kuat akabai Roma namun ngabi 100 juta bunga cak saking beda tembangan ke bunga nah pada 100 miliar
Orang soki andi otang sa-M pelengen, orang miskin andi otang 10 juta pelengen, pelengen sa soki sa andi otang 1 miliar ben sa 10 juta si miskin jasa kaya tembang pada rasa, sehingga rasa perasaan itu memang merubah keadaan. Orang demon bunga magi abit teh geus saja jalir poi bebe jadi apa apa bunga king munring tek dan tekan magining sukeco abid, karena memang menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan, terutama menunggu kepastian. Mula tuwalan nang yuk usul doang dia rasa di mah nujak la barang lepok tak ke jepol dabun ke Muhyiddin Abdus Somad wa mawad deriya cinta kang kuidat ngudadan Om bergairah boleh, om bergairah boleh. Mun roh majat kang kui po sepo, beni om lah balsem. Nak kaju pote, pak pung cap kapak, selake tedungi kopung sebini tedungi kamar, pangucak sebini bila se masuk ayo kuah. Malam Jumat manis temu tok betoan selake, pangucak sebini mak katon bek tadebek mapan dia kuah. Ternyata masuk ongku ke kamar lujon bunga, pai buka kelambin si laki, oh kejo cek bunga na, kensan bah lagi muka kelambin bah napang kerek kaki le, balsem boleh. Para rabutan tenang. Saya nomor 2 nikmat surga apa? Along bolong, orang along bolong ni barokah. Tuamul istilahin kafi salasa. Ada ring kedua bisa cukup kering kata lo along bolong. Ring kata lo bisa cukup kering 6 along bolong. Mak bisa kuni bang. Coba ambian mun ada mi ketibi. Wah, zakot telur elang. Iya bu, jangan aku ring telur. Boy, iya telur an gede. Mak ada bu. Apaan ngakan kada gede. Kan mana ada bareng pada apa ya pembelajaran. Jadi mau ngakak, coba aku kita nang kacir, kita nanganan, bang, baca doa nak lu, ibu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lalakakan, embun langsung nganga. Bah, mata mah cawan bu, mak gunung kok saya soro. Pah ngocak nih embun arodu anak kanak paut engkok lah toh anan bah dengar kata si Allah bila satu wali tahu sama baca doa hahaha aras saja abad nanti bi jadi kan. Ani kan nih, mungkin pas untuk pribadi deh ya, nangke pengajian sampai aibuan kan nih ngambil berperatus ya, bunjongku ya, kang kowe berapa, bayi kelur dah, teror berapa, apa ini, syuting nih, kau mun ke Habib tak kok, asono berapa, boh, berkat. Keng berhubung oleh nalong bolong tak kira saja peng kok 10 bungkus kok 20 bungkus kok 30 bungkus kok 40 bungkus engkau anu nak kan sombong ni berdempak berdisi nyumbang bese bagus berdisi nyumbang tenaga bulan tadi bese bagus berdisi nyumbang bentak yang tak nyumbang bese bagus apa entah mana lo mayuh biar orang baik kocak, wan mah bentah mana wan lu wan, tapi tak nyumbang, bang kau ada motivator, apa motivator? Tukang sotok, mun saya sotok lah berangkat pakai nyotok kemana? Saya nomor 4 nyumbang manglo modal, derem medet ngodet dan lima bahtero beda iya, ada bajan ni, mun gunde iya dah iya makai siapa tahu, bener. Habib kelak mau solawat baru mah habib solawat baca TV hendak salbut ya
Bapak itu sekuncang bermak pidatun ke muslim tak cocoknya haram kurang sistematis iya ya ongke teh dan teh ketojo ba teh takum me teh mun tak do nyelat to ya ngeter kok baru kita ongke lah ngeter tapi mun ongke kan ora berian nih kiai gibur sambutan mak do iya sambutan ongka wah gibur mongke aing kemana sih mongke aing haram ngetek gibur gi ye ngetek me ngetek kun mau ke deh tak pernah ku mik ja ngetek ibu dak rumah kamu masih iki bener saya nyaba aing ro teh temu ja kamu masih selen ari ya teh selen baku ni singgung ban kiai teh selen kan bah aku to gibur larutan gigeh wah iyalah larutan jak burlebur manglo orang saya panglo ampor lebih bagus ketimbang semanglo ya bos yuk ya bos harus coba harus tak kena harus tak lebur harus tak belak are keriki senuju ka orang ning setok Keng senucu kasih nucu, ada terlalu aneh, ada. Berarti ria senucu, ada terlalu kali lebih tak benar. Masa apa deh? Harus tak libur. Setruk jadi yuk. Ngerep reda ya. Tangki pak. Kayaknya kebanyakan orang mana kamu dinasehati, tidak maunya mana. Sehati padahal dalam Al-Quran kalimat ngakui wazan tafa'ala musyarakah wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr tawasau tafa'ala saling pengen ayo acara ta Nabi Muhammad gula sarangan kan molot dia apalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya enggak? Kan beda cedebu ning Sa'adatud Darain mun kalau pai tuli maca selawat. Enggak. Jadi wan mun otang dalam maca ruyu ta enggak maca selawat. Sayyidina Abu Bakar matowana Gusti Kanjeng Nabi keng sahabat Kak dinto ebaktona hijro wa ka Madinah sareng Rasulullah kali itu yajak ajunan ngereng abdine patowa geng sahabat geng hebat make matowana hebat mung Kanjeng Nabi lu kemarin jadi takir juru keburu dari bungana Sayyidina Abu Bakar bolan yajak ke Madinah bahas sedekah jaran saking mangkena sedekah Innova sedekah Innova jadi Nabi Muhammad dikata ternyata mah keluar obang kak dintoh obang kayak bah ampun kak dintoh sedekah dari abdina bah ampun nih tiga pun tuh tinggal kita seperti ya pun ulama napa maksudnya nih mun berjuang pada kotuna menbenda tak hanya mau berjuang mun tak berkorban cengeng beda setan lebat ngira buah apa tinggal nih kak tetap pada berkorban bagi pas ternyata malam kayak itu genting si agente dalam Kanjeng Nabi kayak itu mantu lagi ya Sayyidina Ali bagi sepon habaib nih kak Sayyidina Ali lo ini apa agente tempat pasarin lagi ngoder ya lah sangkup deh aku tikalap tin sa agente kojok moso gerobak aja gampang Sayyidina Abu Bakar ngitek pati olay Rasulullah hadabu la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana jak kok takok jak susah Allah bersama kita
langsung wae baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'awshaynahum fahum la yubsirun. Das lo mampan ning yadan moso tak padeng ya kinjaan ku ingi cok sampe deh. Gerobok ongka ke gua sur masuk ke dalam kaduaan, ternyata moso sudah mengendus. Arya pada Muhammad ya tas nyontarin ke atas ya tas, ternyata ada bak kata moso ning beding jadan geretep moso di luar. Rasulullah berpucat tuh mau pangki berema Sayyidina Abu Bakar bahadabu la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Cak kok takut Nabi, cak susah, Allah bersama kita. Segala saya rasa ingat Nabi Muhammad, makin saya rasa ingat Nabi Muhammad saling berwasiat, salang paingat, patang paingat. Ini ke contoh nih kah? Kula makin maingat, kula laku aku ni paingat benar. Ampun ya tak lebur ya. Tahu napa pian lah jadi tak lebur teti orang kata jadi. Oh seni kaki lah ya. Teti paingat. Semakin alhamdulillah dat ngodadan ngargai ka sesepo makin padika ngormat ka sesepo makin ngargai ka dat ngodadan. Maka orang-orang ingat panika si bakal ngauleh syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi ampun jelas bukan golonganku pemuda yang tidak menghormat kepada yang tua-tua, yang tua tidak menyayangi yang muda, bukan golonganku yang tua tidak menyayangi yang muda dan yang muda tidak menghormat kepada yang tua, bukan golonganku. Mula beni golongna dalam. Keng gula ban banjir dengan alhamdulillah makin golongna. Dengar saya tua ngocol tua, nasi ngocol ngoda. Bila saya ketemu sama you, pada ban matua saya tak lem bener. Nyan matuah tahu ngundang mantu setia persis seperti potong wae dalam mati dong melangakan boleh manton pada dia kiantar ke tetangga tahu mentang matuah apa berapa ngeranyam dulu kok bila saya ketemu dia dalam mangkan mon matuah mon bisa keng banyak tak bisa keng mon bisa tak bida kiman tosoki ban miskin tak uli ya mun manton nyambi mobil ya Allah tangkom poi dateng tangkom poi dateng pencok elong kompo ya mbakar dari kompoi setan di apa bah ngocak melia pentol bah minta kepak darah tak oleh sebab napa mon matuan asongkan pada andik jasa saya soki saya majar nama sake na saya miskin saya ajaga terus apa-apaan saya jaga saya ngilai saya ajaga saya soki kun nilpon tak kurang pese ya ngocak saya miskin aja gerah Salam oleh lai bajari ban sesoki ngabi sagami juta ya Allah pah benyaring nyapot saya bahas sesoki manono mak pocuran di manto soki koi bajari ngabi sagami juta kok semiskin bah ngocak ada lah kalau pai ke popon padahal popon wa kita buang kok Pak Bu tinggal sambian bagi miskin kor sabar insyaallah biar masuk surga dah ada. Jepun bakal masuk surga 500 tahun sebelum sesoki. Lemari lesoro sesoki ki buru masuk. Ah tempo tak kerjot. Boh. Apa deh bukan? Abid kau lagi. Mama sok ada pun. Melang je. Ya bon lamba terus apa tak hajan kau tidak mati eber. Jadi ganti nanti. Ya. Bada bidat dari yo. Nabi empat kau lagi. Bidadari ratin jan yo laku yo walau tafalat fil bahri wal bahru malihun la asbaha maul bahri gadaqa jak saking ngacopa kaing tase aing tase acen grubah tabur ada mun guneng lenteng we da iya gending ada
ada peratin ini mon jawaban ring ibu mere magela tindak remakun cocok na tambena rebereru temu butun tambai copa beceng kan iku jagat edung wis copain wis ono ledu Pak arep kok pelengen rong iding bau magi butun bah keluar ben kisekin tak bisa saja termasuk surga kapi yang insyaallah min Nabi umat dan Nabi Muhammad insyaallah pokoknya segala tak aba tak cengkal surga apa polan ayo ikut. Adapun yang pertama sih cak gila monono sejam kurang 15 lah tepat hitungan deh kok mau lihat ya melang atau orang bini bila semari ya korang menono bisa kita mari minta tambah boleh mari dengar dulu pertama umat dan Nabi Muhammad kak ditobara Rabu dengan ibadah standar saja masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah ada bu matorin ban sahabat ya Rasulullah mator senika ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah faqala na'am rawahu Muslim. Kanjeng Nabi katipon apa pendapat ajunan mun abdi nega itu abajang kop cokop 5 bekto tak nambah boleh apa sa kop cokop Ramadan tak nambah boleh terutama binian ambian mun puasa sunnah kecuali puasa Arafah ban Asyura kudu amit ka selake ngiding ambian sahur guru jaga selake kak kaula bahasa alaku eka buton abanten dah iya bener selagi bah ngocak kau boleh tak jalan nah jak saking kau lah aku ada pengajian laku lah jak apa sah iya kebutok iya Allah lah jak apa sah ternyata santa apa sah ongku bah ada apa tidak ada apa maghrib bah cermat tapi tak bagi apa sah tapi ada apa nyapa ya latin nah ambian bakuno lekan jaran atau rok selake ngiding sih aja adalah bener ya kan hari online pengajian ya. Terus wahlaltul halal abdina lakoni barang halal wa haramtul haram ai ijtanabtuhu abdina tak ngalakoni barang haram wala mazid dzalika syai'an ala dzalika syai'an abdin tak menambah boleh nabi adkhulul jannah bagi masuk surga abdina qala na'am engki masuk kok so obus gula kuria dak karen dari dak surga kabir ya keng matoro pada saya matoro aku lah terutama ada kepada habaib aku akiat tina aku jak kenal benajunan iya ke mian sini kaki ya mon masuk surga jak dur dur sambil tole musli takut kepe kau wahai kau kada ke haram sempat taban kau metu engkau repot dibaca caca dalam sejam dada ayo janjian saja mon gaula tak kepe gaula tak masuk embian masuk sare sambil gaula embian sini kaki ya gaula masuk sari pun gul keng riah mon pada selamat mon pada tak selamat cari sarian ya keng lepas tak genan dari lah bertong. Adapun yang kedua, orang nika mon umat Nabi Muhammad lebur mau sholawat ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh norok gila majlis Al-Banjari Kanzul Ahbab kadinta
dibimbing oleh Habib Alwi Al-Baiti gila. Ya ini ke. Orang remon lebur solawat, insyaallah masuk swarga na kempangan. Anapa? Andi reng dalam. Mbak, ana ki kurang bener. Reng gending ni ka ampo apa disana men bako ki. Ya banyak pada ben Roma. Keng mon bako japa ojen nyaba. Salah nyaba jan reng gudang ngis. Nyaba ngis. Aromon masuk ke gudang, teh terima aja, coba kualitas sah. Keng make coba kualitas sah. Montro masuk ke gudang, kotu andi tukang tempeng ring dendem. Pakelar pa coba lebat budi kak. Ditanya aki banjurkan, mai pemasuk coba aja. Tangkancer ya, ya tahu kok. Halo, ring gending ban sana ke umik. Mun habaib gula takko. Sana ke umik deh, ada deh. Sebab cuba deh, ini ngaki. Hari ya beni kun cuba muan nama lolo sana ku umek. Terus ke lemda lema bucok. Jak saking sabar, jak saking beko. Ngis. Jak gila ada paduan pok. Ngis. Keng lebur maca solawat ke Gusti Kanjeng Nabi. Kalin to wahi kenal ban Kanjeng Nabi. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Sahabai sing unok salam ka sengkok lebat solawat waktu najeriya tang arroh pole ipabali katang badan sampai engkok jeriya pah malas ka solawat ta orang jeriya. Mangkan mi Nabi bada orang mau solawat kada Habib kala bada kadang dabu ya Rasulullah ji'na li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Kak dito kang kuy khitab seakan-akan Nabi wada ya junna ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika wada ya junna. Kenapa? Karena orang min Nabi mau salawat daga Gusti Kanjeng Nabi kak dito para Arabu pada pak ka Kanjeng Nabi ben Kanjeng Nabi ajawab salam orang panika. Bu jauh ke Muslim kending Madinah. Sagu di Madinah Nabi ini. Astan Nabi di Madinah. Saya ulang, Astan Nabi di Madinah. Nabi berikan emang. Nabi pada fil mala'il a'la berikan dengan sepaling teki. Bukti apa? Beri keterangan. Mon bada kopi ngasambian ka ento amunyi wing. Keruwa jabon Kanjeng Nabi mara bantuling olok salawat maca salawat ka sengko. Pas ban maca zakarallahu man zakaroni bi khairin. Allah malarmu nyebut bagus ke orang se nyebut bagus ke seko. Karena orang se sebut kopeng ni wing kini ka berarti perpan irasa di bagus ban Kanjeng Nabi fil malail a'la berdingikan dengan sepaling tinggi swargana Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, mun menuju wing bangun nyol sapara sanan. Sahabat nambah ada bu, dalam makati wana apa Nabi, mabas ajunan madabu mon Jumaat soroba banyak mau solawat, jaipon, umat ajunan soroba banyak baca solawat, ibu padang ke ajunan orang yang baca solawat, padahal ajunan lah ancor pada bumi. Sahabat ni kasih matur, hadis sesuai congo. Apa jawabnya Nabi? Innallaha harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sungguhnya Allah ngaramaki ke bumi ngakan badan para nabi. Mak tadi badan para nabi. Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani pernah ada bu beda telok orang sebadana tak kira kakan bentana ben olak tak kira kakan setong dari mati syahid. Dua orang hafal Al-Quran. Telok orang tokang adan di masjid. Habib Lutfi Pakalongan bah nambahin orang selebur mau solawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas pada dabu mulai dari Kanjeng Nabi syafaati li ahlil kabairi min ummati tang syafaat jiria bingko isi dia aki dak katang mat umat sejarah jatusa yang baaban kok aku laku yang ba aku laku li ahlil kabairi min ummati kebagian se banyak bengisri sejak bucor ya
termasuk sana ku mek deh. Jadi ku laku ban malaikat pahit tanya ke. Damar ya ke surga. Siapa nyuruh? Nabi Muhammad. Ya tahu mun dia. Ya, ring delem. Mapa sedeka sambian beri istilah. Lekas ngerti ru. Lekas ngerti. Mai sebut ring dalam kanjeng Nabi. Tai sebut ring dalam mama. Jangan kanjeng Nabi ada bu. Ana awwalu syafi'in wala fakhr. Wa ana awwalu musyafa'in wala fakhr. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Engkau si pertama sebenarnya nolong na. Ben engkau orang si pertama sayyidini nolongin. Engkau pimpin laku manusia kapi. Tak mau jarang dulu. Allah bagi ada bukan Nabi Muhammad. Isfa tu syafa. Lalong tahu lagi siapa saya kesokan di bawah. Dia kau yetin dah. Pas semak ke kanjeng Nabi. Demak. Pas tak majak solawat. Demak. Pas tak mama semak ke durriya. Ya ini ngerti. Hei, halo. Sebada tapi termasuk musleh. Egi. Kulaban sambian ni kah? Mungkin cat ngampu aki ibadah. Demak ayu. Saya ngajak mah bagus tak bisa kan? Tak bisa. Solat berjamaah sangkah. Bagi semak ben masjid tak tongke aja. Ajari nyaman semak ke tower yang tak milu sinyal. Kan banyak ada yang semak ke tower yang tak milu sinyal. Banyak. Dujak semak ke kiai bah tak tahu aja habis. Dujak awal jual yang setina asta si keramat pakai tak tahu mantaran ke asta. Kan tak milu sinyal je. Anjat dah iya jat mon sama ada yar kai. Bukten apa? Dujak sembian moni belai laki nembian tak ngindi ngaki. Apa? Semak gelu. Coba belai gula reng jauh pak ngocak. Oh, padahal bentar lagi ndak ada ben saya kocak gula. Apa? Semak gelu. Kan sampai pada bahasa aku zurgiban tasdad hubban, bertemulah jarang-jarang maka akan bertambah cinta dan kasih sayang. Aku pak nomor 2 guleban sambian ni kan mon saya hanya mama suyat makene kelenon tahu saya nyari tan ya teraki mon lamba mon orang sini kan ni tak ketemu zaman masyarakat kemon setia hari ya tetap mau bakul hari smartphone deh suruh nyari apa benda deh Quran mayu hadis mayu gisel mayu tak tahu aja kau mari nyongok abah tak nyongok kere mi wanja kancah teh nyongok mana ndak masih ada molol. Kan gula lah ngocak aja gula bucok gula. Kurang ajar gula. Tak gena kau lah. Mangan biar ni, goncang yang tak gena. Ini ni salah siapa mau goncang kau. Mata lah pidato TV boleh tak apa report. Gula nak kau ada dabu ni kitab. Mon bada orang semoro kriya pas apa sih buru kaki kau tulako ni kada ikwa. Tak kira berdering morok je. Makiring macam khutbah lewat megawat. Khutbah bulanan setahun wah. Sebiasa ya. Ya ada ya. Lagi. Faqad warada fil khabar an sayyidil bashar bapak hadwat Allah padahal tak tahu je apa saya baca annahu qala sallallahu alaihi wasallam man shama ramadan wa atba'ahu sittan min syawal faka'annama shamat dahar wa fi muawadati syiyam kan ikaw daya apa artinya Ambon Rabu setong keterangan dari debu epon Gusti Kanjeng Nabi. Artinya ada iya.
Hentai pa matur aja. Siapa orang siapa sah. Bulan Ramadan sabulan penting. Pas etoro puasa sunnah bulan Syawal demare. Maka jadi pada benar puasa setahun. Semacam apa saja. Pak, pai berburu nggak berapa? Pokok tu kata film tu. An Sayyidil Basara nahu qala sallallahu alaihi wasallam man shamatul runjanja menjaga pandai ya. Kita harus baca. Mentah bengal ganti hadis lain. Dah harus. Anapa? Dah puna ulama kan madapa oleh ganjarna madapa. Jelas? Muntada amar ma'ruf wan nahyu anil munkar, ada na amar ma'ruf nahi munkar, pengajian tada, apa tada, ring morok tada, poloman tada, edingakin setong penguasa bekal dolim, dua doa tak kira terima benar Allah. Lu mun nambah gi, mun lambak doa ni kan bagi jetak manjat mak mustajab tak ya? Bener? Jetak manjat doa lu mustajab. Pun makin bani kepada Arab ujung lancang dia yu kau mata ajab kok kepada Allah malas cak bismillah mataku mon lambat tinggi bismillah mataku pas ki beda tambah nak boleh ki ngabai lambat ki ninjaro beda doa dia bis teku min lopot dia beda dia kan bismillah jadi artinya bis teku min lopot larakaton dengan bismillah jadi habis teku jetak manjat jadi keng dua tahu lah ni kemangkin ni banyak gelu maksiat orang merokok benda tak pati beda apa boleh musyahadah sambungan tak pati beda akhir apa ya le ada sambungan ni ya tak ada setromanya mak sound system makin ni kan haram nyaman oku nyaman mun yonceng boleh nyaman deh haram nyaman api datu orang tak keres saja leher tak pada sakit aja enggak oku tahu apa dia nyaman deh yonceng boleh deh nyong gua deh sound nyaman deh makin jauh deh nyaman mau semak nyaman pangutak kimus lero kurang semamika ibu dia menolong bah Abi dah tu dah remang, empar tu dah, ngerek bidaya manon. Ia mun MC rejak sekejap ruak, ide. Acara selanjutnya, cari ni sekejap, monengko aja sejambah dia mu. Sekutak nyok di nak. Mun penyanyi ke muslim mak semak cari ning sekejap ruah mbah koning dah ia menon ning jambak ke rawah pagule beri mix de rawah san misan ya kok tak neku aja ya nyaman idai ya pun tak terima kau ni kah enten leri nyaman siap sedia aret sonde dan kadang salah kenengan we kadang lopot lah betul keluar ke bewa sing ngiding lagi dina son tu berdasa siapa sing ngiding lagi mundis mun tak king tindatin lu kemun resepar njauku son ni kasih gedang kada ni kan sesepa kada ni kan tak kira amunnya jak munda setruma jak wa matua are lampu are magala dera are ko sila ojang kamagi beri ria arab beria syutingan mele mapan mun tak ada ye petang nang masalah juga bagi petang pak mun dia kan pedebak nap ngirit nap no sekone tak ye yo pedebak koning glowing no ni sekone tak ya ha ayo bendebak tang gantang orang magila tak gantang dah tuti ni kabar lampu ni kakabi ni ka makila gantang ada rumah kamu tak sambung ban setrum tak bisa tak sambungan
ate kau leban ajunan lawes lah keng tak sambungake wan sandi setrum serah Allah mun tak sambungake ban separingin enor pertama kali Nabi Muhammad tapi saja kan anda tak sambung sekali aja lembak Jepon tapi Jepon gula cerita nembah ni kiai ini ke Jepon ke teman huri dua pote ke teman huri dua pote sampang nikah Jepon berada bumi Nabi bodoh orang ajar abdi nanu kiai kemoso orangnya wow ya daun gue netajak jangan ya ini ngapun entar moson teh dua aja jangan lu salah tetemu bon moson buru jangan padahal gue diberi daun ya dan dalam ruah gula oni ngajabis boleh bisoke besuki tak lebur jak mengucap besoke besuki bah derem mungkin jama tuh besoke je masa mah dari kamam kan besuki bakun besoke bakun gula ni ngajabis le sakapin na tamu ini ka bararabu pakon montut beliker ya dan telemak ibri apa beliker dan gula jabulo ni napa pindarah punten non sambung tu abdi na montu anu teloan beliker ya dan rumah kala pada boleh wis pamato napa abdi na anak kalin tu ada yang bernyelabar iya tak baju aku beni tak baju kita ketemu bancu tu ada iya lah terapa semua nak bentar bangun ya ngalak pampak senika ngalak pampak beri kere kok abdi na kalin tu toko kalin tu anu lelemak terserah jumlah dua setok gula kun mikir bila saya dua beli kere jadi iki bada boleh ke hosnan Ikama beringin bondowoso berkat ni kamu mendiri dalamnya lada badai gua berkatnya kendo bakal keluar sana buka olar celatung sape bodoh kerupuk bodoh cocot macam sesuai benda kona hari ya menering wali apa maksudnya sambung lagi sampai sambung na janta bodoh boleh je bodoh wali mon raji nama pahadabu sobung ampon belanja nego pas tabing ni deg-deg ya pas saya kokol korang wah coba dikimian tabing nggak deg-deg ini kau lengar tejak rap-rap Allahu Akbar lah ni kan yang mon orang semak-semak ka Allah anapa nur dengki asambung ban setrum sanika lemang ken ni kan niat nyambung setrum aja selawat kan nur Nabi Muhammad ni ka sepuan ban malaikat Jibril ibriksani ban Rasulullah ning al-fawaidul mukhtarah umur sepana apa junan malaikat Jibril abtin taun ning illa anni qad ra'aitu najman qad tala'a sabaina alf sana marratan ngaptin taun ning keng pernah ketemu ban bintang keluar ka ento ben seben 70.000 tahun keluar sekalian abtin ampun kejepok 70.000 kali ya umur berapa je Pak ingki ya banyak iya bener yo banyak deh tak usah tong bitong majek pinter deh ibu-ibu umur berapa banyak sekolah apa ban buk lembab Sanawi Pak miliar sangat ngatos ya sangat ngatos juta Pak miliar sangat ngatos jadi waktu gini kemalikan Jibril lah umur Pak miliar sangat ngatos umur Pak miliar sangat ngatos pas ada Abu Rasulullah atadri mandalikan najm ajunan oning ser bulan gini bintang gini oning punten anadzalikan najm bintang gini kau ulai kau le bintang gini tiba apa nur Nabi Muhammad kan sepuan ban malaikat Jibril sepuan padahal aja sepuan malaikat Jibril
sepuan mangan saja kak ditok jabu nabi Sayyid Muhammad berangin kalimat laulaka lama khalaqtul aflak itu matan hadisnya dhaif tapi isinya maknanya sahih mangan oleh ya jereki aduh jangan Nabi Muhammad kak ditok para Arabu ki dari saking muljana nambah Allah ni pernah debu dengan Nabi Adam walaulahu ma khalaqtuka jangan saking meninggi karena Muhammad kau tak kena cipta akibaan jaya niki kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir tadi iya mbak nama apa doa ngajri ya kan Nabi Adam nih kalaban kamul jana Nabi Muhammad abtin nyon sabora kajuna mi tahu banjak pada Muhammad tahu di dimai ko abtin aku no odi pah ngabos pampang aras boda tulisan boda Muhammad takento apa santing ban asman ajunan tak kira santing ban asman ajunan mun tak ngering mulja iya bener je bener walaulahu ma khalaqtuka je saking menikah karena Muhammad kok tak kira nyipta ban jai mangkan Nabi Adam mana apa mai sujud di ban malaikat jepon ulama karena ning ibadah dan Nabi Adam gak dito itetipen nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas jadi mun orang icap-capen panika etes ketesen nur Nabi Muhammad para Arabu kadin tu bakal diberi kamuljaan sareng ajunan ya Allah dari majarana banyak maca sholawat sekali lagi banyak maca sholawat sudah 1 jam lebih Hanja aku sudah lesu dan jam sekarang sudah setengah 12 WIB berarti ini sudah jam 12 istiwa kau meluncat langsung bernganga tidur aku ki perjalanan agak jauh kau lewalan laku ki terusah pengajian ka Sorbaja langsung ka Pringondani Banyuwangi tadi pula ki agak jaga betul mak le bersehat ni seguni roh malai bak anu polan laku gula ki sopo ki morok santre bawa sepo gulan di santre bawa sepo gulaku 2 sekat orang penareh maos bugiyatul mustarsyidin sarang apa roti syama'il ini syama'il al Muhammadiyah ada anggota ada gram sagampiru ada ini orang gending ni orang gandeng main di apa nyaman di kenyak nika ki buru diri jompo nih gula ki buru andi majelis taklim malam Seninan anggotana belum ngatos ken ki buru si hadir bola badan mato hidi are nika seragam nih teti gula ngalega kanto ya norok gire are fan berat fan kenyak benar jadi kali toh termanfaat terbarokah ini langsung doa ini bani Habib Bib kata mana Bib doa ini kita orang yang niat imtisalan li amrihima teriuh sukunya dipelkut berdeng ngajian cur ngoncur doa cur ngoncur nanti penting akibat malaikat lontong menjuk untuk ngeronyoh kok doa tak kira sejam ja iya mayu sambil masuk TKB ban takon dia anak takon tak langsing memayu santu anda kia mulai boleh kok wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.